Rock festival, jedan od najdugovječnijih festivala neafirmiranih i demo bendova, uskoro će doživjeti svoje 33. izdanje. Ususret festivalu provjerili smo kuca li još srce grada u ritmu roka. U ulici Franje Račkog, u zgradi amaterskog kazališta Viktor Car Emin, svojim prvim javnim nastupom okupljene su u novu 1961. godinu uveli Uragani, prvi jugoslavenski rock band. No bio je to uvod i u nešto potpuno novo. Groznica rock glazbe počela je tresti bivšu državu. Nakon desetljeća rock plesnjaka, Rijeka svira sve žešće. Na scenu stupaju Parafi, Termiti, Mrtvi kanal. Tih godina s pojavom panka i novog vala, Rijeka je intenzivno živjela rock. Prisjećaju se tadašnji glavni akteri nove scene. U naše početno doba bilo je sve skupa, mogli se na jednu invalidsku ruku nabrojiti pristalice našeg pokreta, da bi nakon cirka 6-7 godina jednostavno to bilo rasplamsalo se i Rijeka je postala veliki rock centar, pogotovo što se tiče New Wave-a i svega ostalog. Iz novog vala uspješno su izronili Grč, Kaos, Umjetnici ulice, Let 3, zatim Grad, Ogledala, Fit i mnogi drugi. Izlazilo se u Palah, a sviralo po domovima. Dom željezničara, dom na Zametu, jedan disko klub, Bagi na Bulevardu. I tako, više manje po tim mjesnim zajednicama bi se znali organizirati koncerti, jednodnevni, jednokratni. Znači to večer i onda opet par mjeseci ništa. Ali scena je dalje opstajala jer tako je bio taj zanos i u zraku se to točno osjećalo. Mislim, svi koji su to prošli onda će to isto potvrditi. To je imalo tu svoju draž, to je baš bio onaj underground pravi. Bili smo djeca. Znači bilo nam je najvažnije i najosnovnije izaći na stage, odsvirati i to je bilo najveći doživljaj života. Ali propadanje bivše države krajem 80-ih zahvatilo je sve slojeve društva, objašnjava Zof. Dosta se tih izvođača okrenuli se život u drugom smjeru, znači završili su, fakseve, počeli raditi, oženili se i napustili su to jednostavno, ne. Nisu više mogli pratiti taj ritam svega jer je trebalo, ajmo reći, preživjeti. No i kroz ratne godine Rijeka je držala, a drži i dan danas, status najrokerskijeg grada u Hrvatskoj. I ne bi valjalo da je drugčije. To bi bila velika šteta jer je uvijek Rijeka, znači od tih 70-ih pa do danas i volio da tako ostane do kraja, uvijek držala primat i na bivšim prostorima i ja mislim da i sada drži u ovako našoj maloj državi. Postoji jedno sve raširenije mišljenje da je rock nekako priča koja je nešto što je ostalo u prošlosti. Meni se teško s time pomiriti i ja ne vjerujem da je to iz osobnih razloga. Mislim da se rock ni prije nije toliko slušao koliko se često puta mislilo. On je možda bio medijski prisutniji nego što je to danas. Medijima su zanimljiviji bili ekscesni punkeri s čudnim frizurama od klasičnih pjevača zabavne glazbe, objašnjava Đekić. A ni bivša vlast nije im bila naklonjena. Upravo, ja mislim, to glavna je osnova panka, znači kasnije novog vala, znači bunt protiv sustava sa kojim nisi zadovoljan, ne? Znači bivši socijalizam, a sad ovaj današnji početni kapitalizam, sad tu ima materijala još više. Ali ima i bendova. Situacija je kakva je, takve vrste muzike malo ima i na televiziji ili na radiju, ali sad je taj internet pa preko toga se dosta ide i organiziraju svirke i po Rijeci i van Rijeke, tako da nekako to ide. Bendova ima puno, svira se bolje nego prije. U gotovo zaboravljenom dijelu grada, gdje ne smetaju nikome, rock zvuci isprepliču se sa zvucima Lučkog grada. Na kontejnerskom terminalu grad Rijeka mladim je bendovima dao na korištenje 2 prostorije za probe. A još bendovi se snalaze po svakvim prostorijama drugima. A što se tiče mjesta za svirat ima ovdje u Rijeci Palah, Stereo, Place, tako da se rotira po tim klubovima. Upravo u tim prostorijama trenutačno se rade završni planovi za organizaciju 33. po redu Rock festivala, na kojem će se i ove godine predstaviti 20-ak mladih bendova. Što će oni napraviti? Što će ove iduće generacije napraviti? Stvarno ne znam. Vidim da su svi puni volji, svi puni elana, što je najbitnije je volja, ništa drugo. Jedino što me smeta kod mladih bendova, svi misle da se tu vrti neka strašna lova i tu ćemo mi zaraditi pare. Ma dečki moji, kogod svira nećete imati za cigare. Mi u naše doba svirali smo za dnevnice i bili smo sretni da uopće sviramo. Ako treba, žitali smo starce da nam daju putnu kartu za vlak. Jeste me dobro čuli? VLAK. Riječka rock scena danas ima bendova koji su na višoj stepenici kvalitete i profesionalnosti nego oni iz 70. i 80. godina prošlog stoljeća, smatra Đekić. No tu je jedan mali apsurd.
Mislim da su oni prijašnji bendovi važniji od ovih današnjih boljih. Važniji zato što su otvarali neke nove horizonte, otvarali su neke nove načine rokerskog iskaza, govora o okruženju i otvarale su putove kojima su onda kročili ovi kasniji bendovi i ja bih rekao bolje kapitalizirali trud onih prijašnjih bendova. Danas se lakše dolazi do albuma, a oni su bolje snimljeni i producirani. Ali je situacija čudna. Ti albumi nemaju tu važnost, zato što možda dijele medijski prostor sa nekim drugim tipovima iskaza. Tu je naravno mnoštvo televizijskih kanala, tu je internet, tu su Facebooci i tako dalje. Možda te cajke, ne znam, ne idem na njih, ali čujem da to dosta kod ljudi prolazi, nažalost. Meni je iskreno najgore svirati u Rijeci. Jer sve to kao rokerski grad, ne znam kako je u drugima, pa ne mogu pričati, ali vidim da je kad se svira van Rijeke puno bolja reakcija nego u Rijeci. Da je u Rijeci po pitanju ljudi, bar što vidim po koncertima, ne našima, nego drugih bendova, da dođe hrpa ljudi, a da nema reakcije. Kako je danas riječka scena mogla bi biti 100 puta bolja, 100 puta jača, jer su mogućnosti takve, jer u naše doba se teško dolazilo do instrumenata, a i nije bilo love kao što je nema ni danas. Ali danas ako ništa drugo ima bar instrumenata za gledat, a mi nismo imali ni to. Potrebno je što više svirati. Znači Palah pruža mogućnost, stereo pruža mogućnost, Place pruža mogućnost, tako da ipak ta 3 mjesta funkcioniraju koliko mogu na svoj način. A to je najbitnije jer od benda nema ništa ako nema live svirki. Velid Đekić vjeruje da riječki rok ide dalje. Riječki rok je trajao i trajaće. Upravo činjenica, recimo, da nikad nije uspio postati komercijalna institucija u generalnom smislu, pustimo sad iznimke, ne? To je njegova slabost, ali istovremeno je njegova snaga. A iz te snage ponovno izrasta neka nova priča. Time napojite nekakve nove klince koji prepoznaju u tome nešto dobro i prave svoje nove bendove. Uostalom, nešto je slično sa onim čuvenim albumom, prvim albumom Velvet Undergrounda iz 60. neke godine, koji se prodao jako malo primjeraka, pa jedan kritičar napisao nakon nekog vremena, kaže, ovo je album koji je kupilo vrlo malo ljudi, ali svi oni koji su ga kupili poslije toga su išli praviti svoje bendove. Dakle, nije stvar u količini, u brojkama, nego je stvar u snazi i u utjecaju i naprosto u autorskom iskazu koji je dobar ili nije dobar, koji nešto znači jednom krugu ljudi ili ne znači. A riječki rok znači.